bana ya Kongo. Banyekongo mwese ndabashoje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, ariko aka kanya ndagira ngo tugaruke ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cya mbere ni icy'imitwe yitwaje intwaro. Murabibona ubuzima bwacu buri kugenda neza, dore ko inyeshyamba ziri gutsindwa umunsi ku wundi. Turi kugenda dukora operasiyo zikomeye, abasirikare bacu bari ku rugamba kandi bakomeje kwitanga. Turashaka kwikiza imitwe yose yitwaje intwaro iri hano ku butaka bwa Kongo, ariko by'umwihariko twamagana igihugu cy'u Rwanda gifasha inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi tubivuze kugira ngo dushake inzira y'amahoro. Twakoze inama hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo, twagerageje gukora ibishoboka kugira ngo tuhagarure amahoro arambye, ndetse turi kugenda tubigeraho. Nijeje buri mukongomani wese ko igihe kigeze ngo dutangire inzira igana ku mahoro arambye ku butaka bwacu, kandi ibyo kugira ngo tubigereho mbere na mbere no kurangiza cyangwa se gukiza abaturage bacu tubarinda imitwe yitwaje intwaro. Turabizi neza ko ibi byose bikorwa n'u Rwanda, ibyo rero ntituzigera tubyemera. Murabizi hano hirya duturanye naho u Rwanda nirwo rubiri inyuma, ibi byose ntituzabyemera. N'impinduka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibikomeje kugenda bivugwa ku butaka bwa Kongo. Ese mu by'ukuri nizi mpungenge zihari ku bijyanye n'umutekano, diplomasi ndetse na politiki ku ruhando mpuzamahanga kubikomeje kugenda bivugwa? Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Ndabashuhuje bene data mukundwa n'Imana Nyagasani, aho muri ibamera imigisha myinshi kandi iyibahundagazeho. Ni iby'agaciro gakomeye kubagira muri inshuti z'akadasohoka. Ndabashimiye cyane ndetse mbasaba sabone, like, share, comment, ubundi dukomezanye ujye uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Muri aka kanya rero munyemerere duhere mu bice bitandukanye bya Minembwe. Hakomeje kugenda havugwa imirwano idashira mu bice bitandukanye, ndetse turaze no kugaruka mu mirwano karabutaka ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'icyakorwa kugira ngo icyo abantu benshi babona nk'ibibazo byahinduka hagasagara amahoro ku butaka bwa Kongo. Ku murongo wa telefone mfite mugenzi wanjye bwana munyamakuru. Urabibona gute ibikomeje kubera ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Yego, ngira ngo nk'uko ukomeje kugenda ubivuga, ni ibintu n'ubundi bikomeje kugenda biteza inkeke cyane cyane ku baturage. Nibo kenshi nibandaho cyane cyane hano muri Minembwe, kuko ngubu tuvugana bwana munyamakuru niho nibereye ku kibuga cy'imirwano. Imbunda nini ndetse n'intoya bikomeje kuvuza ubuhuha, ndetse abaturage bakomeje kugenda batakamba, ndetse bakomeje kugenda basenyerwa, kuko ngubu tuvugana inzu zirenga cyane cyane inzu zigera mu 8 zimaze kuba zaturitswe, cyane cyane n'ibitwaro biremereye biri guturuka mu bice bigiye bitandukanye ari kubera imirwano. kuko ngubu tuvugana ndi mu muhanda werekeza cyane cyane ku kibuga cy'imirwano. Imirwano iri kubera muri Minembwe ikomeje kwerekeza mu misozi miremire ahari ingabo za M23, kuko murabizi neza ko ariho zikomeje kugenda zihungira urugamba, ariko abaturage bari kubashinja kuba ibisasu biremereye bari kohereza bwana munyamakuru biri kugenda byibasira ingo z'abaturage. Ngira ngo muri aka kanya n'ubundi ingabo za M23 ziri mu misozi wa Karingi, imisozi miremire. Rero bwana munyamakuru ahangaha niho zahungiye. Ngira ngo murizi neza ko haciye iminsi imirwano ibahuje mu cyane cyane muri Minembwe. Bamaze rero igihe kinini bakubitwa, ndetse bahisemo kuba bashaka ubongera cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye byo muri no misozi, kuko hasanzwe bwana munyamakuru cyane cyane ibirindiro byabo bamaze gukurwamo, berekeza rero mu misozi igiye itandukanye. Urumva ko n'ubundi ni kwa gutsindwa runo rugamba bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane hano muri Minembwe, kuko ubu tuvugana aka kanya Minembwe yose hafi 1/2 haragaragara ingabo zigiye zitandukanye zikomeje kugenda zigaragara mu mirongo y'imbere, ndetse zikomeje kugenda zigaragara ndabwo ingabo za leta mu bice bigiye bitandukanye nizo zikomeje kugenda zigaragara ko ziri kugenda zitsinda runo rugamba, kandi ko kwanabireba ugasanga ari byo,
kuko n'ubwo tuvugana kugira ngo mu muhanda ndimo cyane cyane nitegeye imirwano bwana munyamakuru, ubu tuvugana muri aka kanya mu mihanda igiye itandukanye hari kugaragara ingabo za leta. Mu bice rero leta imaze iminsi irwaniramo, rero hari kugaragara ingabo za leta ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu myambaro myiza bwana munyamakuru, ndetse n'imbunda ndetse n'intoya n'imodoka by'intambara bikomeje kugenda bitambuka. Abaturage bo muri Minembwe bakomeje guhungira hafi y'imisozi igiye itandukanye begera cyane cyane mu duce twa Uvira. Urumva ko rero bwana munyamakuru n'ubundi bakomeje kugenda bava mu bice bigenda biberamo imirwano. Ubu tuvugana ibikorwa by'ubucuruzi birafunze kuko imirwano yazindutse uyu munsi, n'ubundi ikomeje kugenda yangiza ibikorwa by'abaturage. Rero muri aka kanya abaturage abenshi bamaze kuba bahunga kano gace ka Minembwe nyuma yo kwinga za 23 zikubiswe inshuro. Rero ubu tuvugana buri umwe wese ari kwibaza ngo ese ishusho ihari nyuma y'amadrone yakomeje kugenda avugwa cyane cyane muri kano gace, ngira ngo ni nabyo byatumye mpagera bwana munyamakuru. Drone zaje cyane cyane muri Minembwe n'ubu ngubu zikaba zihari, zikomeje gusenya ibirindiro by'ingabo za 23 kuko ibirindiro byabo bikomeje kugenda bigabwaho ibitero, kuko no mu rukerera bwana munyamakuru imirwano yari ihari cyane cyane mu bice birimo izi ngabo za 23 ndetse zikaba zikomeje kugenda zikubitwa inshuro, kuko ngo tuvugana bakomeje kugenda batakaza ingabo zigiye zitandukanye, bakomeje kugenda batsindwa urugamba mu buryo bugaragara, kandi koko bamaze gufatanwa ibice binini bigize Minembwe. Ngira ngo rero ingabo za 23 zabuze zicana zimira mu bice bigiye bitandukanye, nta gice n'ikintu kimwe bari bakongera kwigarurira nyuma y'uko bamaze kurekura ibice byinshi murabizi, bamaze gufatanwa n'ibice bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero no muri rukerera mu bice bigiye bitandukanye, yaba mu mujyi wa Goma mu kanya ndahita bajyana bwana munyamakuru, naho hari byinshi biri kugenda bihabera. Rero muri aka kanya muri Minembwe kuko ariho merereye muri Minembwe hakomeje kugenda hagaragara imirwano, n'ubwo imirwano yahereye mu rukerera. Ngira ngo muri izi saha imirwano yagabanyije ubukana kuko ingabo za 23 zamaze gucika intege bwana munyamakuru, zikomeje kugenda zisatira imirongo y'inyuma ku rugamba kuko zirimo zirakubitwa inshuro. Ndimo ndazibona zimwe zamaze gusiga hasi impuzankano, bamwe bakomeje kugenda bahunga. Urumva ko rero n'ubundi ibikorwa biri kuhabera n'ubundi biri gusiga izi ngabo zitsinzwe urugamba. Ubu rero mu mihanda hari kugaragara abasirikare benshi bari gukoresha imodoka z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye birimo kugenda bigaragara ruguru, ndetse urabona ko n'abaturage bishimiye ibikorwa bigiye bitandukanye biri kugenda bikorwa n'izi ngabo za leta bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi baranibaza bati ese ibi bitero bigenda bigaragara ku butaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntibishobora kugusatira n'umujyi wa Goma nawe ukaba wagendera muri ibyo bibazo, dore ko bivugwa ko 23 isa n'isa nayo ishobora no kurekura n'uyu mujyi wa Goma bafataga nk'umujyi w'ingenzi. Abantu benshi bamaze kwikuramo kuko bayishinja gukomeza kugambana mu buryo bugaragara. Ibyo ntabwo byateza ikibazo gikomeye bwana munyamakuru? Yego, ngira ngo izi ngabo n'ubundi za 23 mu bice bigiye bitandukanye zikomeje gukubitwa inshuro, ndetse n'aka kanya ziri kudihwa mu rwego rwo hejuru. Rero kuba batakaza umujyi wa Goma, ngira ngo ni umujyi uvuze runini kuri zino ngabo, ni ingabo zabaharaniye cyangwa se zivuga ko zitazarekura byoroshye. Ariko ubu ngubu tuvugana aka kanya bwana munyamakuru, yaba mu ijoro ryashize kuko niho nari mperereye, ingabo za 23 zakubitiwe y'inshuro, ndetse n'ubu ngubu imirwano yabaye ikaba yakomeje kugenda ibageza ku iherezo. Muri aka kanya akaba bakomeje guhungira hafi y'umupaka wa Rubavu kuko bamaze gufatanwa igice kinini kigize umujyi wa Goma, cyane cyane uvuye mu mujyi wa Sake. Ngira ngo bamaze kuwigarurira
ibice binini. Ibi rero n'ubundi bikomeje kugenda biteza inkeke abaturage bo mu mujyi wa Goma, bibaza ikiri buze gukurikiraho kuko ingabo ubwazo zatangiye guhunga. Ngira ngo mu mujyi wa Goma hagiye hagaragara bwana munyamakuru ibikorwa bitari byiza, harimo ubusahuzi ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yakomeje kugenda ivuka buri munsi. Ibi rero n'ubundi abaturage babihera babona ko izi ngabo kuba ziri muri uno mujyi n'ubundi nta kintu n'iki na kimwe bibamariye, kuko murabizi neza ko bwana munyamakuru hari igihe cyageze izi ngabo za M23 zikora icyo bita amarorerwa, reka mvuge gutyo, ziza kwinjirirwa n'inyeshyamba buri umwe wese atamenye aho zaturutse, ziza kwiba abaturage. Nyamara ibyo byose ingabo za M23 nta kintu bigeze babihinduraho. Rero muri aka kanya bakomeje gukubitwa renshuro nk'uko nkomeje kubivuga mu mujyi wa Goma, bamaze kujya mu bice by'inyuma cyane cyane kuko ingabo za leta zimaze kwigarura ibice binini. Urumva ko rero n'undi ni kwa gutsindwa urugamba, bakomeje kugenderaho bakubitwa umusubirizo ndetse binabashyira habi, kuko muri aka kanya tuvugana izi ngabo n'ubundi yaba abaturage bamaze kuba babakuraho ijisho. Noneho nyuma y'uko izi ngabo nazo zikomeje kugenda zigaragara mu bihombo bikomeye kamuge gutyo, kuko aho zakuraga hari ifunze kamuvuga kuko ngubu nta bwisanzure bafite bwo kuba bakora ibikorwa nk'ibyo bakoraga, hari harimo ubusahuzi ndetse n'ibindi. Ubu ngubu tuvugana basigariye rero kuba bakomeje kugenda basahura, kuko imisoro muri aka kanya yarahagaze, ndetse ibikorwa byose by'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice, kubera ko ibice byose bagenzura, indege z'intambara zikomeje gukora akazi. Kuko bwana munyamakuru na muri Minembwe imirwano yatangiye mu Rukera n'ubu ikaba igikomeje, n'ubundi naho ari kugaragara amadrone. Urumva ko n'ubundi bakomeje kugenda bakubitwa ibiciro mu bice bigiye bitandukanye. Rero bari riswe gutakaza umujyi wa Goma, kuko ngo tuvugana ingabo za leta zimaze gufata ibice binini cyane cyane uvuye mu mujyi wa Sake. Yego, ndagira ngo dusobanurire mu bice bya Minembwe. Mu by'ukuri ibitero bikomeje kuhavugwa ndetse n'abasirikare benshi bakomeje kugaragara muri Minembwe ko bakomeje guhunga cyane cyane ku ruhande rwa M23. Mu by'ukuri Minembwe aka kanya ishusho ihari ni iyihe? Ese ni igiki kiri gukorwa kugira ngo amahoro umutekano bigaruke, dore ko M23 yidekaraye ivuga ko yiri kubahiriza amasezerano ya Washington DC ikarekura ibice by'ingenzi ifata nk'iby'ingenzi. Mu by'ukuri twavuga ko aka kanya urugamba ruri kugenda rusatira ibihe bice bwana munyamakuru. Mbere y'uko dukomeza dusesengure nk'umuntu aka kanya uri muri Minembwe ahari kubera imirwano ikomeye, yego ngira ngo aka kanya buri umwe wese akeneye kumenya amakuru yimbitse, amakuru yacu nk'ahantu baba hibereye. Muri aka kanya rero bwana munyamakuru muri Minembwe merereye, n'ubundi ingabo za M23 zamaze kuvanwa mu bice bigiye bitandukanye, zikomeje gukubitwa inshuro. Ngira ngo rero ngubu tuvugana muri aka kanya bamaze kwamburwa ibice byinshi, ndetse nanashyiraho umucyo ku bintu bigiye bitandukanye bigenda bivuga ko izi ngabo ziri kurekura ibice ku bw'ubushake bwabo, cyangwa se ngo ari ukugira ngo barebe ko bakubahiriza ibyo basabwa n'imiryango mpuzamahanga. Ariko aka kanya icyo nkubwiye cyo bwana munyamakuru ntabwo ariko biri, kuko izi ngabo za M23 ntabwo ziri kurekura ibice kuko zibishaka cyangwa se kuko ziri kubahiriza ibyo bagenda basabwa, ahubwo bari kurekura ibice bitewe n'uko izi ngabo n'ubundi za M23 zikomeje gukubitirwa aregizega cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye. Kuko ngo tuvugana muri Minembwe imbunda nini ndetse n'intoya biri kumvikana, ibirambo ni myinshi nagiye ntambukaho, ndetse no ngubu kugira ngo ibitero biri kwabira n'ubundi ingabo za M23 ibice bari kurwaniramo harimo umuriro urenze, reka mvuge gutyo. Ngira ngo rero iyo miriro n'ubundi ikomeje kugenda igaragara mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'aha ngaha bari kugenda bakubita inshuro. Ngira ngo bamaze gutsindwa urugamba kuko byabasabye guhungira mu misozi, kuko mu bice bitewe n'abaturage ndetse n'ahandi ingabo za leta zikomeje kubakubita inshuro. Ingabo za leta rero zarivuguruye mu by'imirwanire, ubu ngubu tuvugana ni nabyo biri kugenda bituma ingabo za M23
na gatatu zitsindwa runo rugamba, kuko ndimo ndababona abacancuro ndetse ngira ngo ingabo za M23 ntabwo zigifite, reka mvuge gutyo, imbaraga, kuko abayobozi hafi ya bose n'ubwo izi ngabo za M23 zikomeje kugenda zihishira, kugira ngo rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ndetse imirwano iri kugenda iba n'ubundi ikomeje gushyira habi izi ngabo, kuko ubu tuvugana muri Minembwe bongeye gukubitwa inshuro. Ngira ngo bwana munyamakuru, biba bitangaje kubona abasirikare bagera muri 30 bafatirwa mirongo imbere ku rugamba, abandi basaga 80 bishyikirije ingabo za leta. Urumva ko rero icyo ni igisobanuro kigaragaza ko hano muri Minembwe n'ubundi ingabo zikomeje kugenda zikubitwa inshuro. Ubu rero muri aka kanya ngira ngo nta byinshi zavuga uretse kuvuga ko n'ubundi ziri kurekura ngo uduce ngo kugira ngo ziza kubahiriza ibyo basabwe n'imiryango mpuzamahanga. Ibi rero njye bwana munyamakuru bifata nko gutsindwa runo rugamba, ndetse n'abandi tugera tuganira niko babibona, kuko izi ngabo zikomeje kugenda zitsindwa mu buryo bugaragara, ndetse n'aha muri Minembwe zikomeje gukubita inshuro, kuko bwana munyamakuru hari amavideo nagiye mfata nakoherereje y'ibiri kubera cyane cyane muri Minembwe, kugira ngo duce impaka buri umwe wese arebe ibikorwa biri kugenda bihakorerwa. kugira ngo nakohereje inzu zasenywe ndetse n'ibindi byagiye bigaragara cyane cyane bibangamira izi ngabo za M23, harimo gupfusha abasirikare benshi, imirambo myinshi nagiye ncaho ku muhanda, ndetse n'ingabo za M23 zagaragaye zirukurwa amaguru cyane cyane hano muri Minembwe hagana saa 3 saa 4. Ahangaha rero bwana munyamakuru, buri kimwe cyose nakikoherereje, baze guca inbox rero wereke buri kimwe cyose cyagiye kibera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwana munyamakuru. N'abantu benshi babigarukaho bakavuga ati ni igiki cyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo, kuko bagenda babona amashusho ateye ubwoba agenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakibaza icyakorwa, cyane ko n'ubundi muri aka kanya bimwe mu bitangazamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ihangayikishije bamwe mu baturage, kugeza ubwo bamwe na bamwe batangiye kuva mu byabo bagahunga. Ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Kongo, ndetse benshi bibaza bati ni igiki cyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, dore ko abanyamahanga benshi cyane bakurikiranira hafi by'urugamba rubera ku butaka bwa Kongo bagiye babigaruka inshuro nyinshi bavuga ko hari icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Bakavuga ati igihe kirageze kugira ngo buri umwe ukurikiranira hafi ibyo rugamba afate iya mbere mu gufatanya kugira ngo bubake igihugu cyabo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gitere imbere kandi kigere kure. Muri aka kanya rero benshi bemeza ko bishobora kuzagerwaho, ariko bikiri mu nzira ndende yo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Ibyo ntibyakoma mu nkokora iby'amasezerano y'amahoro, n'ubwo M23 ivuga ko yo yakoze ibishoboka kugira ngo itange amasezerano y'amahoro agaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo rero izi ngabo n'ubundi zakomeje gutsindwa nk'uko nabivuze, rero ntabwo kuba zikomeje kugenda zirekura ibice ntabwo ari uko ibintu bakunze, kuko ngira ngo bari kurekura ibice n'ubundi bwana munyamakuru, ibice ari kugenda barekura n'undi ari kuhagabwe ibitero, hari kuhagabwa ibitero ku bayobozi bagiye batandukanye. Ngira ngo haje drone z'ikoranabuhanga, drone zikomeje kubakoramo akazi, ni nazo rero muri aka kanya tuvugana zikomeje kugenda zihemukiriza ingabo. Ibi rero bwana munyamakuru ntabwo bari kurekura ibice kuko babishaka, ntabwo bari kurekura ibice kuko bari kugenda batsinda urugamba, ntabwo ari ukubahiriza amasezerano. Ngira ngo murabizi neza ko no mu myaka yashize izi ngabo zagiye zanga gushyira mu bikorwa ibyo basabwaga. Rero muri aka kanya kubera ibikorwa biri kugenda bibakorerwa, ngira ngo ubu ngubu tuvugana nta na hamwe wasanga agatsiko, reka mvuge buryo k'ingabo za M23 usanga ari ahantu hari nka batayo y'izi ngabo, ntabwo bigishoboka kuko agace kose aho bibumbiye hamwe, baba bari mu biganiro, baba bari mu myitozo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, indege ya drone iri kuba yabibonye kare, reka mvuge gutyo igahita ibagabaho ibitero. Urumva ko rero n'ubundi bo bari kurekura ibice mu rwego rwo kugira ngo bagabanye impfu ziri kugenda zigaragara mu mirongo y'imbere ku rugamba, kugira barebe ko byibura
babone icyuho cy'akaruhuko reka tuvuge gutyo, kuko ibice byose bari kugaragaramo yaba ingabo za twirwanaho barimo baratwikwa nta kinyangira ngo ni nabyo biri kubera hano muri Minembwe, ngira ngo ibirindiro byinshi by'izi ngabo byamaze gutwikwa, ndetse nagiye mpabona n'undi kureba uduce izi ngabo zahoze zikambitsemo cyane cyane guhera mu masaha mu gitondo habereye imirwano. Ubu hari kugaragara bitongore kumeze gutyo kuko ingabo za leta zabarasheho, ndetse n'amadrone yakomeje kugenda akora ibikorwa byo kurimbura ibice bigiye bitandukanye by'ano munyamakuru. N'abantu benshi bagenda bigarukaho mu by'ukuri bari kuvuga bati ese ni iki gishobora gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigende neza ku butaka bwa Kongo. Kuko muri aka kanya abantu benshi bemeza ko uko imirwano igenda ifata indi ntera ku butaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni nako abaturage bahura n'ibizazane, bahura n'intambara zidashira. Rero abantu benshi bakibaza bati ni iki gishobora gukorwa kugira ngo izo ntambara zigaragara ku butaka bwa Kongo zihagarare. Benshi rero bemeza ko hakwiye gufatwa icyo twakwita amahitamo yo kugira ngo umutekano byongere bigaruke ku butaka bwa Kongo, bafashe ya mbere mu kuba bagaragaza isi n'amahanga ko bakeneye inzira y'ibiganiro kuruta inzira y'imirwano. Mama 23 yarayitangiye, benshi bayita ibigore, baravuga ati ni ibikwari kujya gushyigikira inzira y'amahoro bari gutsenga urugamba. FARDC ikaba idakozwe ibyo by'inzira y'amahoro, ikaba ikomeje kugaba ibitero. Benshi rero bemeza ko bishobora kuba byarakoze mu nkokora abasirikare ba Mama 23 kuko abamaze gupfa bo ni benshi, abimaze gutakaza ni benshi, ariko muri aka kanya iracyahatana ngo irebe ko leta yagirira impuhwe, ndetse benshi batangiye no kumanika amaboko. Aka kanya hari benshi bakiriwe n'ingabo za leta. Ibi dugana no ku musozo bwa n'umunyamakuru, ibyo ntabyo uzi ko ingabo za leta zamaze kwakira abasirikare bagera kuri 88 ku ruhande rw'inyeshyamba. Ngira ngo bwana munyamakuru, n'ubundi ingabo za Mama 23 ntabwo bikiri inkuru kuva ko bafashe ya mbere bagakora ibikorwa byo kuba bakora icyo bita kwiyunga ku ngabo za leta, kuko muri aka kanya tuvugana n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye bakomeze kwishyikiriza ingabo za leta, kuko nangaha muri Minembwe abasaga 60 bw'iperi bigaragaza cyane cyane bamanika amaboko ndetse bitandukanya n'ingabo zikomeje gutsindwa runo rugamba. Urumva ko rero n'ubundi ingabo za leta zikomeje kubyira intsinzi mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ingabo za Mama 23 zo zamaze kubura zikena zimira. Urumva ko rero n'ubundi ni kwa gutsindwa. Abantu benshi bamaze kubona ko bakayobotse ndiri ibiganiro kurusha uko bajya mu nzira z'imirwano bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi n'undi byo babigaruka bavuga ati hakenewe izindi mpinduka cyane ku butaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nibikomeje kugenda bigaragara mu bitangazamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko imirwano yafashe indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma y'uko uyu mutwe wa Mama 23 usabye ni nko gusaba imbabazi ingabo za leta, bazisaba ko amahoro n'umutekano byagaruka Kongo. Kandi yakomeje gutanga ubutumwa bukomeye. Kongo ihakanye ibikomeye umushinga wo guhindura itegeko nshinga muri RDC. Kongo yamaze kubihakana mu buryo bwemewe. Kandi ikindi FC Mama 23 yasobanuye imigendere y'ingabo zayo ku mirongo y'urugamba, ishimangira kwiyemeza amahoro no kurinda abasivile. Ni nyuma y'ibyo benshi bakomeje kugenda bavuga ko yabatereranye, yaje kubihakana. Kinshasa yanje kwakira rero abasirikare bayo barekuwe na FC Mama 23. Iyi nkuru bwana munyamakuru ndagira ngo nyigusomere ubundi dukomeze tugende tugaragaraza ibi bintu uko bimeze mbere yuko tugana ku musozo. Ni inkuru igira iti mu muryango mukuru wa Kinshasa hagaragaye indi ntambwe igaragaza kutumvikana gukomeje kugarangwa hagati ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro FC cyangwa se Alliance Fleuve du Congo FC Mama 23, cyane cyane ku bijyanye n'imicungire y'imfungwa z'intambara n'abasirikare bafatiwe ku rugamba. Bivuga ko FARDC yaketse ko ari zamaneko. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Bertrand Bisimwa usanzwe
usanzwe ari umuhuzabikorwa wungirije wa FC23 yavuze ko ubuyobozi bwa Kinshasa bwanze kwakira abasirikare babwo bafatiwe ku rugamba ku mirongo y'urugamba nubwo bwari bwakomeje gusaba kenshi ko abarekurwa. Gusa leta ya Kongo yavuze ko barekurwa ko ntibasubire mu gisirikare. Yagize ati Kinshasa yasabaga kenshi ko abasirikare bayo bafashwe n'ingabo zacu barekurwa, none twabarekuye ku mugaragaro nk'uko amasezerano abiteganya, ariko irabyanga. Ikibazo kije gikurikira imirwano imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, aho FC23 ihanganye n'ingabo za leta FARDC ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorana nazo mu bihe bitandukanye. Impande zombi zagiye zifata abasirikare cyangwa abarwanye buri ruhande, bigatuma rero ikibazo cy'imfungwa z'intambara kiba ingorabahizi mu mishyikirano. Amasezerano atandukanye yaba ayi Nairobi n'aya Rwanda yagiye asaba impande zihanganye kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera imfungwa z'intambara, harimo no kuzisubiza mu gihugu cyazo cyangwa se ku rundi ruhande rwazo mu buryo bwubahirije amategeko ndetse n'amabwiriza y'ikiremwamuntu. Nubwo leta ya Kinshasa itaratanga ibisobanuro birambuye kuri icyo cyemezo, abasesenguzi ba politike n'umutekano bagaragaza impamvu zitandukanye zishobora kuba zibitera. Impamvu za politiki n'icyizere gike kwakira abo basirikare bishobora gufatwa nk'aho leta yemeye ku mugaragaro imikoranire n'ihuriro rya FC23 ishinja kuba umutwe w'inyeshyamba. Impungenge kandi z'umutekano, hari impungenge ko bamwe muri abo basirikare bashobora kuba barahindutse cyangwa se barinjijwemo indi myumvire itandukanye. Uburyo bwo gushyira igitutu ku ruhande rwa FC23 kutabakira bishobora kuba uburyo bukomeza igitutu cya diplomasi cyangwa se cya gisirikare. Iki gikorwa gishobora kurushaho gukaza umwuka mubi hagati y'impande zombi, bikagira ingaruka rero zikomeye cyane mu mishyikirano igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Kunanirwa kubahiriza amasezerano nk'aya bishobora kudindiza ibiganiro by'amahoro, kongera icyizere gike hagati y'impande zihanganye no gukemura ibibazo bikomeza kugaragara muri iyi mirwano. Ibi biherutse gutangazwa na FC23 ibishimangira ko ikibazo cy'umutekano wa RDC kigifite imizi miremire ishingiye ku bwumvikane buke n'inyungu zitandukanye za politike n'igisirikare. Mu gihe amahanga akomeje gusaba ibiganiro n'ubwiyunge, ibikorwa nk'ibi bishobora gutuma inzira y'amahoro irushaho kuba ndende kandi igoye. Ku rundi ruhande, hakenewe ubushake bwa politike n'ubufatanye bw'impande zombi kugira ngo ikibazo cy'imfungwa z'intambara gikemuke mu buryo burambye, bityo habeho n'icyizere ku mahoro ashobora kugaragara mu karere. Urumva bwana umunyamakuru, n'ubundi ko ari bya bindi benshi bavuga ati igihe kirageze ngo amahoro agaruke, ariko nanone bakibaza ati azagaruka binyuze mu zihe nzira? Yego bwana munyamakuru, ni nabyo buri umwe wese nyine akeneye kuba yasobanukirwa, cyane cyane ko iyi mirwano iri kubera muri Kongo n'ubundi izasiga yaguye imbaga nyamwinshi. Niyo mpamvu rero ari gusabwa kuba bayoboka inzira y'ibiganiro kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Bwana munyamakuru, ndagushimiye rero. Ubwo turaza kongera gusubira mu zindi update zaba zigezweho mu minota iri imbere. Nyagasani akomeza kumpere umugisha kandi dukomeze duhaye turonke twe n'abadukurikirana. Ndabashimiye gatanu ku kandi. Ubwo amakuru yacu nakagaruka mu minota iri imbere. Nyagasani komeze abane nawe bwa munyamakuru. yego murakoze cyane bwana munyamakuru.